Tasya, Galak ya, anak galak. kau jelek mana? Ganteng dia. Tasya, kau jelek ano? Ano kau jelek? Kau jelek mana? Tasya, manggil Nyai. Panggil Nyai. Ano pempek, wong jualan pempek sana situ nah. Uju dah jualan. Uju dah jualan pempek. Kau jelek ano? Ya, beli yuk. Sorry. Ada Pak deh. Pempek. Pempek, sana pempek. Mau beli.